zašto je srednjovjekovna Bosna imali toliki broj valuta? To je meni veoma zanimljivo, jer Bosna je zemlja koja je uvijek bila zemlja svih mogućih tranzita. Čak neki istoričari govore da jedan ogranak puta svila je prolazio kroz Bosnu. Ako ste zemlja koja je tranzitna, onda morate poštovati i sve ono što ta različitost tranzitnosti nosi. A on uvijek nosi broj valuta, različite običaje, različite vjeroispovijesti, religije, različite lice i različite jezike. U srednjovjekovnoj Bosni, srednjovjekovni bosanski kraljevi su uspjeli da tu vrstu različitosti koriste i da ta vrsta različitosti im daje moć. Ne jedinstvenost, nego upravo različitost im je davala moć. I u doba kada je najviše valuta bilo u opticaju, u Bosni i Hercegovini, tada je Bosansko kraljevstvo bilo najveće teritorijalno.